हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम जाऊँ तारा तारिणी। तो चलतु जा तारा तारिणी। सेठी गला पर देखो आम ए बस रु बाहरी गलु जाऊँ पूर्णिमा पिला कि हाथ पकईकि बस माँ मैंने पिला बांधिक हाँ हाँ माकड़े पिला हाथ पकई सब बस सब पहाड़ कटा रास्ता कथा भल ही कह पहाड़ कटा रास्ता या गछ भी लगाई ना तो मन टू मन को उठी जा मन को मन को उठी जा गछ गुड़ाक घाटी रास्ता गुड़ाक गला ना देखिए तले गोटे नदी रही टिके देखा क्लीयर देखा से ऋषिकुलिया नदी थे आहरी गोटे बुलाणी आसीगला क्यू भाया सेमती आम गलु क्लीयर देखा पूरा ऋषिकुलिया नदी से जो नदी में जाए ऋषिकुलिया केते ऊपर आम जाऊँ पूरा घाटी केते जाऊँ आम तले नदीर भ्यूटा बहुत सुंदर देखा साइड जो गछ गुड़ा भी अच्छे बहुत सुंदर देखा आम कोड़ी आम मंदिर पाख पहुँची गलु बोध हुए मंदिर पाख पहुँची गले चलो आम मंदिर पाख पहुँची गलु मंदिर पाख पूरा पहुँची गलु भितर यहाँ हूँ मंदिर एमतिया मंदिरटा सब गछ गछ लगे एपटे भी डिजाइन हो लोक मैंने बसवाई कि कौन कैंप गोटे लगी बहुत लोक अच्छा देखापी कि बहुत सारा लोक बुलवाई कि बाहर भी अच्छा भितर ओडिशा बाहर सब अच्छा लोक ये गछटारे मानसिक रखिकी समस्ते बांधि चूड़ी आउ फीता आम लाइन लगे ठिया हबू तापर मंदिर भीतर की जीवु ये प्रसाद भी मिलूँ खिचड़ी हाँ आम लाइन ठिया हो मंदिर गेट बंद था एवं खोला है लाइन लगे आम समस्त ठिया लाइन लाइन में भी जाऊँ एमती मंदिर फ्रंट टाइम देखा किसी लगे स्टाड खरा छड़ा पड़ोनी सूर्यनारायण मंदिर मंदिर बेढ़ा परिक्रमा में कर
एटा हूँ सूर्यनारायण मंदिर लिखाई आहरी बहुत सारा कुनी कुनी छोट छोट मंदिर अच्छी कौन गोटे मंदिर अच्छी छोटे सिद्धिविनायक मंदिर ये सब ताला पड़ जाए सेपटे भी आउ गोटे मंदिर अच्छी गोटे मंदिर अच्छी शिव मंदिर शिव मंदिर अच्छा शिव मंदिर शिव अच्छा पटे दी जन माँ अच्छा लगे ना तारा तारिणी होती तारा तारिणी माँ होते बोधे लुचि लुचि वीडियो कर देखीदे कि कौन काले पार्टी करेंगे से लुचि लुचि वीडियो कर अच्छू तले केमती देखा तलर भ्यू पूरा ऊपर ठिया देखा आपण मानक बहुत सुंदर देखा तले बहुत सारा गछ यहाँ गछ गुड़ाक जो गछ गुड़ाक यहाँ हूँ पहाड़ आम जो थे कि घाटी देके आसिलु घाटी आम आसिलु बहुत डेंजरियस घाटी रे से जो नदीटा जाटा हूँ ऋषिकुल्य नदी जोटा आप देखी भलसे देखा क्लीयर ये देखा जाऊला जाटा ब्रिजटा यहाँ हूँ रोप लाइन ऊपर कौन चक्री टैक्स बुलची से रोप्रे आसवे लोक मैंने ऊपर को जीवा आसवा हूँ 65 रुपीज आदि केवल जीवे तल को ओह्लैबे कि आसवे ऊपर को हूँ 45 खाली जीवा आम ए बस रु बाहरी गलु पूर्णिमा कड़ा पिला कि हाथ पकई बस माँ मैंने पिला शुआती हाँ हाँ माकड़े पिला हाथ पकई सब बस कटा सब पहाड़ कटा रास्ता तैयारी कथा भल ही कह पहाड़ कटा रास्ता तैयारी गछ भी लगाई ना तो मन टू मन को उठी जाए मन को उठी जाए गछ गुड़ाक घाटी रास्ता गुड़ाक गला ना देखिए तले गोटे नदी टे देखा क्लीयर देखा से ऋषिकुल्य नदी थे आहरी गोटे बुलाणी आसीगला यू भाई सेमती आम गलु क्लीयर देखा ऋषिकुल्य नदी से जो नदी में जाए हूँ ऋषिकुल्य केते ऊपर आम जाऊ पूरा घाटी
କେତେ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତଳେ ନଦୀର ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମେ କୋଉଠିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଧ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଏମିତିଆ ମନ୍ଦିରଟା ସବୁ ଗଛ ଫଛ ଲଗାହେଇଛି ଏପଟେ ବି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁକି ଏଠି କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଏଠିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁକି ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଇ ଗଛଟାରେ ମାନସିକ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଫିତା ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେବୁ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳୁଛି ଖେଚଡ଼ି ହଉ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ ଖୋଲା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ତା ଉପରେ କିଛି ଲାଗିବ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆରାମସେ ଯିବୁ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଆମେ କରୁଛୁ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଲେଖାହେଇଛି ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି କ'ଣଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଛୋଟଟେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଏବେ ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ 2 ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏ 2 ଜଣର ନାଁ ତାରା ତାରିଣୀ ହେଇଥିବେ ବୋଧେ ତାରା ତାରିଣୀ ମା ହେଇଥିବେ ବୋଧେ ଲୁଚି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖିଦେଲେ କି କ'ଣ କାଳେ ପାଟି କରିବି ସେଥିପାଇଁକି ଲୁଚି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହଉ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋପ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଚକ୍ରି ଟାଇପ୍ସ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସେଇ ରୋପ୍ରେ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି 65 rupees ଆଉ ଯଦି କେବଳ ଯିବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ କିମ୍ବା ଆସିବେ ଉପରକୁ ତାହେଲେ ହେଉଛି 45 ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ତାରା ତାରିଣୀ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମାନେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିନଥିଲି ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେଦିନ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାରା ତାରିଣୀରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ କରିପାରିନଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ୟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାରା ତାରିଣୀ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ତାରା ତାରିଣୀ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଜଉଗଡ଼ର ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲିପି ନହେଲେ ଆମର ସେଠିକି ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ବଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଯଦି ଆପଣ ତାରା ତାରିଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଉଗଡ଼ର ଅଶୋକ ଶିଳାଲିପି ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି
ଆପଣମାନେ ତାରାତାରିଣୀ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସେଠି ରୋପ୍ ୱେ ସହିତ ବସ୍ରେ ବି ଯିବା ଆସିବା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ସେଠି ରୋପ୍ ୱେ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ରେ ପଳେଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋପ୍ ୱେରେ ଯିବାକୁ ରୋପ୍ ୱେରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିବି, ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା, ତାପରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ଯେହେତୁ ଏହିଭଳି କାମ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।